حمد و ثنا به الله بزرگ و توانا، پیروزمند و حاکم و آفریدگار هفت آسمان و زمین. و ما سلام و درود می‌فرستیم به پیامبر دوستدار او محمد صلی الله علیه و سلم. والله برادران، من یک مدت کوتاه شد در دعوتم. در این وقت دیدم دو نمود آدمان را. یکم، این کسانی که خود را بد می‌حسابند، خود را راهزن می‌شمارند، خود را از دیگران بالا می‌حسابند و در یک کنجک دل و گاه وقت حتی با زبان آشکارا این را میگویند. آنها وقت ندارند برای الله، آنها وقت ندارند برای دین، آنها وقت ندارند برای مذهب، سنت، برای این، برای آن، چیست حرام، چیست حلال. و آن کبر و غرور که می آید با این خودپسندی، تکبری در دل. گپزنی می آید به نزد برادرت، او می گوید گم شو از اینجا. کم ترک اکنون در خود ریش را دوانده ای. شاید که یک دو حدیث را گوش کرده از در یوتیوب و او خود را می حسابد شیخ، گویا که تو مرا درزدهی آمدی. رو از اینجا برادر، این به من لازم نیست، مرا به حالم گذار. و تکبری به سخن الله سبحانه و تعالی، گویا که او محتاج نیست به الله. و دیوم نمود آدمان برعکس. این جوانی که ماشاءالله در دین است، یک دو سال می شود. من بد می بینم این سخن را. در دین یا دیندار. چی است دینداری؟ چی است معنای بودن در دین؟ کی معین میکند که کی دیندار است و کی بی دین؟ کی ما را عهده‌دار کرده است که معین کنیم که کی دیندار بود و کی بی دین بود؟ آن آدمانی که دینداری را در ریش دراز زیبا میبینند، یا اینکه در لباس سفید زیبا، الله اکبر، این آدمان به عقلند. یعنی این به مقابل آن است که جوان ماشاءالله در دین است، اکنون یک دو سال می شود. او باور کنی را سر میکند در دل، او این را اقرار میکند یا اینکه نه. والله در یک کنجک دل، آنجایی که ما در بارش گپ زدن نمیخواهیم، والله ما باور میکنیم که ما کسی هستیم. ما به دیگران از بلندی مینگریم. ما باور کنی را سر میکنیم در قعر دل که اکنون من از دیگران بالا هستم. من ریش زیبا دارم، این برادر باشد بی ریش است. من الکی 10 سال شد نماز میخوانم، این برادر طهارت کرده نمیتواند و برای همین من از او بالایم. و او باور کنی را سر میکند باز از این بدتر. او باور کنی را سر میکند گویا الله عزوجل محتاج است به او، گویا الله محتاج است به نماز او، گویا الله محتاج است به صدقه او، گویا الله محتاج است به تسبیح. و این تکبری است. والله این تکبری است. بعضی از ما در وقت برآمدن از مسجد شاید که پرتاید $50 به قطعه صدقه و در یک کنجک دل، والله آن کنجک ما در بارش گپ زدن نمیخواهیم، شما در حقیقت باور میکنید که الله را قرضدار کردید، که الله از من قرضدار شد. چیزی از آن که من نماز خواندم 10 سال اخیر، از همین سبب الله سبحانه و تعالی از من قرضدار شد. چیزی خوش برادران من، امروز من خبری دارم به هر دوی طرف. الله چیزی قرضدار نیست. الله چیزی قرضدار نیست. الله سبحانه و تعالی نیاز ندارد به شما. الله سبحانه و تعالی نیاز ندارد به نماز شما. الله سبحانه و تعالی نیاز ندارد به روزه شما. الله سبحانه و تعالی نیاز ندارد به پول شما. الله سبحانه و تعالی نیاز ندارد به وقت شما. الله سبحانه و تعالی نیاز ندارد به دعوت. الله سبحانه و تعالی نیاز ندارد به ریش شما. الله عزوجل آزاد است به پررگی از همه چیز. الله عزوجل محتاج نیست به چیزی و به کسی. ما محتاج اویم سبحانه و تعالی. فریب نخور. نگذار که شیطان بازی کند با عقلت. گویا به خودت نگر ماشاءالله تو اکنون در دین، تو اکنون از دیگران بالا هستی، تو ناچیزی و تو جوانی بده هستی که خود را چنین اعتراف کرده ای. الله اکبر، والله ناچیزی. و حالتی از این بدتر وقتی برادر می پوشد این نقاب را، لیکن در حقیقت او خودش نیست. و از این بدتر
валлоҳи бисёре аз роҳзанҳо аз баландӣ менигаранд ба мусалмонон. шояд ки ӯ мошини зебое харидааст, ё шояд ки як-ду ҷавоне дар гирдаш ҷамъ шудаанд ва метарсанд аз ӯ, чунки баданаш машқ кардааст. Ва барои ҳамин ӯ боваркуниро сар мекунад ки ӯ касе шудааст. ё шояд як-ду тиҷорат карду каме маблағеро ба даст даровард ва бо ин такаббурӣ мекунад: наздик нашав ба ман бо динат, ба зиндагиам халал нарасон, ба ман кордор набош, ба куҷое ки хоҳам меравам, чӣ коре ки хоҳам мекунам, чизе ки хоҳам мекашам, бо касе ки хоҳам хоб мекунам. ба ман наздик нашав бо динат. агар Аллоҳ ин қадар бузург аст, ба ман халал нарасон, маро танҳо гузор. лек бародари ман, ин ба ту ҳам дахл дорад, чунки ҳар коре ки накунӣ, ҳар чизе ки нагӯӣ, ҳар чизе ки нагирӣ, чӣ қадар зиёде ки нагирӣ ба худ, зиёне намеорӣ ба Аллоҳ. дар як саҳеҳ ҳадис, дар ҳадиси қудсӣ, Аллоҳ азза ва ҷал мегӯяд: я ибадӣ. ба ки Аллоҳ азза ва ҷал муроҷиат мекунад? Аллоҳ мегӯяд: о бандаҳоям ва илтимос бародаронам, шумо бояд гӯш кунед бо диққат. бисёре аз мо вақте меоем ба маҷлис, меоем ба амри маъруф, меоем ба хутба ва шумо дар хутба то ки гӯш кунед. имрӯзҳо мо намеоем то ки гӯш кунем даъватчиро, мо меоем то ки нигоҳ кунем даъватчиро. мо барои тамошо меоем. Не, шумо бояд гӯш кунед. ва бисёре аз мо вақте гӯш мекунем, фикр мекунем: Аллоҳу акбар, кош дӯстам дар ин ҷо мебуд, кош амакам дар ин ҷо мебуд, кош бародарам дар ин ҷо мебуд, ӯ бояд гӯш кунад ин суханҳоро, чунки даъватчӣ мегӯяд оиди ҳама гапҳои нодурусти ӯ. ин нишонаи бузургтарини қалби ифлос аст. чунки агар Аллоҳ омадани ӯро мехост, валлоҳи ӯ дар ин ҷо мешуд. лек ту дар ин ҷоӣ. Аллоҳ туро овард то ки ту гӯш кунӣ, чунки шояд ин беморӣ мавҷуд аст дар қалби ту. Аллоҳ мегӯяд: я ибадӣ, о бандаҳоям, агар аввалини шумо ва охирини шумо, аз ҷумлаи одамон ва аз ҷумлаи ҷинҳо, агар ҳамаи шумо ба пуррагӣ якҷоя шуда оед, ҳамаатон нисфатоне, агар ҳамаатон ба пуррагӣ якҷоя шуда оед, ибодат кунед ва ибодат кунед то ҳамон замоне ки қалби ҳар яки шумо аз ҳама поктарин гардад. ин чизеро илова намекунад ба бузургии ман, ҳеҷ гуна ва дар ягон шакл. ва баръакс амодилона аст. гӯш дорӣ ту ҷинояткори хурдакак? я ибадӣ, о бандаҳоям, агар ҳамаи шумо аз ҷумлаи одамон ва аз ҷумлаи ҷинҳо, агар ҳамаатон ба пуррагӣ якҷоя шуда оед ва агар ҳамаатон кунед гуноҳ, дуздӣ, фиреб, нашъаҷалобӣ, фосиқӣ, анҷом диҳӣ ҳама кореро ки мехоҳед, ту ҷинояткори хурдакак, анҷом диҳед ҳама кореро ки мехоҳед ки он шуморо бо обрӯ мекунад дар кӯчаҳо. Аллоҳ хело фаҳмо гуфтааст: агар ҳамаатон нисфатоне, агар ҳамаатон ин гуноҳҳоро дар якҷоягӣ кунед, то ҳамон замоне ки ҳар якатон аз ҳама даҳшатноктарин ҷинояткор шавед, ин чизеро аз моликияти ман кам намекунад, ҳеҷ гуна ва дар ягон шакл. Аллоҳ мухтоҷ нест ба касе. Аллоҳ мухтоҷ нест ба касе. Аллоҳ инал малик. Аллоҳ озод аст. أنتم الفقراء إلى الله. ин шумоед ки бениҳоят муҳтоҷед ба Аллоҳ. одамон имрӯзҳо мегарданд бо такаббурӣ: ман намехоҳам намоз хонам, намехоҳам рӯза гирам, ё аз ин бадтар, ман намоз мехонам аллакай 10 сол, рӯза мегирам 10 сол, чӣ хел Аллоҳ ба ман инро намедиҳад? Чӣ хел Аллоҳ? фикр дорӣ Аллоҳ аз ту қарзор аст чизе? фикр дорӣ Аллоҳ қарзор аст чизе? фикр дорӣ Аллоҳ муҳтоҷ аст ба ту? Аллоҳ муҳтоҷ нест ба касе. Аллоҳ муҳтоҷ нест ба касе. паёмбари Аллоҳ нишаста бо саҳобаҳо, нишаста бо бузургтарини умматон дар тамоми рӯи замин, бузургтарини умматон дар тамоми рӯи замин, дар саҳеҳ ҳадис. ва ин ҳозир фикри шахсии ман нест, ё фикри олимон, ё фикри ягон шейх. Аллоҳ мегӯяд дар Қуръон дар бораи саҳобаҳо, ӯ мегӯяд: ман розиам аз онҳо ва онҳо розиянд аз ман. паёмбари Аллоҳ дар як саҳеҳ ҳадис, диққат, дар як саҳеҳ ҳадис паёмбари Аллоҳ нишаста бо саҳобаҳо ба онҳо мегӯяд: ман мебинам чизеро шумо намебинед, ман мешунавам чизеро шумо намешунавед. ӯ гуфт: أطت السماء وحق لها أن تئط. ӯ гуфт: осмонҳо меларзанд ва онҳо ҳақ доранд ки биларзанд. саҳобаҳо ҳайрон шуданд. чиро дар назар дорӣ, о паёмбари Аллоҳ? чӣ маъно дорад ки осмонҳо меларзанд? чиро дар назар дорӣ ки 7 осмон меларзанд?
медонед бародарон, яъне машааллоҳ имрӯзҳо мо одамони илм ва мантиқ шудаем, ҳама чизе ки мо медонем аз илми ситорашиносӣ ин аз 1% камтар аст аз он чизе ки дар ҳақиқат мавҷуд аст. ва системаи офтобии мо, галактикаи мо яке аз миллионҳо галактикаҳост. ва танҳо дар ин системаи офтобии мо, танҳо дар ин галактикаи мо, яке аз олимон гуфтааст, ӯ мегӯяд дар ин ҷо чунон ситораҳо бисёранд, танҳо дар як галактикаи мо, дигар галактикаҳо не, галактикаҳо миллионанд, оиди миллионҳо не, танҳо аз они мо. ӯ мегӯяд танҳо дар ин галактикаи мо чунон ситораҳо бисёранд, масалан офтоб яке аз хурдтарин ситораҳост дар галактикаи мо ва танҳо офтоб ба андозаи миллионҳо адад калон аст аз замин. ва ин олим гуфтааст, агар ба мо диҳанд 1 сония то ки номбар кунем ҳар як ситораро дар як галактикаи мо, шумо омодаед? ба шумо лозим мешавад 300 триллион сол ва шумо номбар карда наметавонед ҳар як ситораро дар як галактикаи мо. ва ҳамаи ин танҳо самавотул аула, танҳо осмони якум аст. пайғамбари Аллох гуфтааст ки 7 осмон меларзанд ва онҳо ба пуррагӣ ҳақ доранд ки биларзанд. чаро о пайғамбари Аллоҳ, чаро онҳо меларзанд? медонед вақте чи вазнинро дар болои чизе гузорем, ӯ садо мебарорад аз вазни дар болояш буда, чунки фишори вазниниро бардошт намекунад. пайғамбари Аллоҳ мегӯяд 7 осмон ба зур ин фишорро мебардоранд. фишори чиро? ӯ гуфт ما في موضع 4 أصابع. сабабаш он аст ки дар 7 осмон ҳатто ба андозаи 4 ангушт нест ҷои холие ки дар он ҷо фариштае набошад дар саҷдаи Аллоҳ. ва шумо фикр доред ки Аллоҳ мухтоҷ аст ба пули шумо, фикр доред Аллоҳ ниёз дорад ба намоз хондани шумо? нест ҷои ҳатто ба андозаи 4 ангушт дар ҳамаи осмонҳо аз фариштаҳое ки қарор доранд дар саҷдаи Аллоҳ. фариштаҳо аз замони офарида шуданашон то замоне ки рост мешаванд дар назди Аллоҳ танҳо бетанаффус саҷда, танҳо бо ҳамин банд буданд, бетанаффус буданд дар саҷда тӯли миллиардҳо солҳо. ва вақте ки рост мешаванд дар назди Аллоҳ мегӯянд: о Аллоҳ, моро бубахш о Аллоҳ, чунки мо ба ҷо наовардем ҳаққи туро дар ибодат, ҳаққатро ба ҷо наовардем, мо намоз нахондем он гунае ки бояд намоз мехондем. ва мо фикр дорем ки Аллоҳ ба мо муҳтоҷ аст. одамон мегарданд бо дигарон ҳавобаландӣ нишон дода, бо такаббурӣ. бародаронам, Аллоҳ азза ва ҷал муҳтоҷ нест ба касе. Аллоҳ муҳтоҷ нест ба касе. дар ҳадиси қудсӣ, дар саҳеҳ ҳадис, Аллоҳ азза ва ҷал гуфтааст: я ибади, о бандаҳоям, ҳар як кадоме аз шумо гурусна аст, ғайри он касоне ки ман сер кардам. ҳар яки шумо гуруснаед, ғайри касоне ки ман сер кардам. имрӯз ту хӯроки нисфи рӯзӣ мехарӣ, фикр мекунӣ инро ту харидӣ, хато мекунӣ, Аллоҳ туро сер кард. оқибат одамон ба хӯрокашон бо такаббурӣ ва ҳавобаландӣ менигаранд. ман инро намехӯрам, онро намехӯрам, ман хӯроки махсус мехӯрам. бародар, ин Аллоҳ туро мехӯронад. Аллоҳ мегӯяд: о бандаҳоям, ҳар яке аз шумо, ғайри ҳеҷ ягоне аз шумо, ҳар яке аз шумо урёнед, ғайри он касоне ки ман пӯшонидам. имрӯз бародаре сарпӯши Гуччи мехарад ё аз Луи Витон ҷуздон. Аллоҳу акбар, ба ӯ ҳатто салом дода наметонӣ, ба ӯ наметонӣ салом диҳӣ. буд замоне ки вақте ҷавонон мепӯшиданд найк. Не, мо дигар найк намепӯшем. мо мепӯшем лаккос, пойафзоли Гуччи, пойафзоли Луи Витон, чунки ман аз дигарон як зина боло ҳастам. ва худписандиву такаббурӣ, ва ӯ ҳис мекунад ва бовар дорад ки ӯ касе ҳаст. Аллоҳу акбар. акнун ҳама қадру қимати ту ин пойафзолат шуд, агар пойафзолат арзише дорад, пас ту ҳам арзише дорӣ. чӣ агар пойафзолат нархаш қимат бошад, пас ту ҳам қадру қимате пайдо кардӣ. бале, чӣ қадар паст шудаи ту. мусалмонон имрӯз менигаранд ба либос, ба соат, ба мошине ки меронанд, бо ин муайян мекунанд дар ҷомеят чӣ мартабаро доранд. ӯ гуфт: о бандаҳоям, ҳар яке аз шумо урёнед, ғайри он касоне ки ман пӯшонидам. ва о бандаҳоям, ҳар яке аз шумо гумроҳед, ғайри он касоне ки ман ҳидоят кардам. имрӯз бародаре меояд ба дин
ва ба дигарон чунон менигарад: инҳо кофиранд, инҳоро ҳукм задаанд, инҳо мераванд ба оташи дӯзах. Аллоҳу акбар. Аллоҳу акбар. ки туро паёнбар кардааст, ҳа? ва ҳатто паёнбарон чунина мегуфтанд: ҳар яки шумо гумроҳед, ғайри касоне ки ман ҳидоят кардам. Аллоҳ мухточ нест. Аллоҳ мухточ нест ба касе. Ба касе. Ҳатто фикршо накунед, бародарон. имрӯз дида мешавад дар одамон: Аллоҳу акбар, бародаре рафта ба ҳаҷ, баъди омадан наметавонӣ ки ӯро Муҳаммад бигӯӣ. ӯ ҳоҷи Муҳаммад. бародар, ман омадам аз ҳаҷ. барои ҳамин хоҳиш мекунам, номи ман ҳоҷи Муҳаммад. нахуд. аз ростӣ? ту чӣ фикр мекунӣ вақте карди сафари ҳаҷ ва ногаҳон дар назди Аллоҳ махсус шудӣ? ҳамин гуна такаббурӣ мекунӣ нисбати Аллоҳ ва боз асабонӣ мешаванд. бародар, ман сарф кардам $10,000. хонаводаамро танҳо мондам толи 2 ҳафта. ман баргаштам ва ту ба ман мегӯӣ Муҳаммад? ман ҳоҷи Муҳаммад. паёнбари Аллоҳ дар як саҳеҳ ҳадис гуфтааст ба саҳобагон, гуфтааст ба бузургтарини умматон дар тамоми рӯи замин, ба падарони шумо гуфтааст. гуфтааст ба умматоне ки ба шодӣ фидо мекарданд ҷонашонро танҳо барои розигии Аллоҳ. одамоне ки амалӣ карданд бузургтарини фидокориҳоро, вале ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, онҳо худро аз ҳама одамони пастарин мешумориданд. имрӯз ту коре накарда худро дар баландӣ мебинӣ, лек онҳо ҳама корро карданд, лек худро пастарин меҳисобиданд. паёнбари Аллоҳ гуфтааст ба онҳо: ӯ мегӯяд ҳеҷ касе аз шумо, ба киҳо мегӯяд? ӯ мегӯяд ҳеҷ касе аз шумо дохили ҷаннат намешавад бо корҳои худ. ҳеҷ кас. одамони ҳозира чунон мегарданд гӯё аллакай дар ҷаннатанд, мошоаллоҳ. онҳо мегӯянд: ибодат мекунем ку шейх. 100% бародар. ба онҳо аллакай алфирдавс. паёнбари Аллоҳ гуфт ба саҳобаҳо: ҳеҷ касе аз шумо дохили ҷаннат намешавад бо корҳои худ. ҳеҷ кас. онҳо пурсиданд: о паёнбари Аллоҳ, ҳатто ту? ӯ гуфт: бале, ҳатто ман. бузургтарин муҷоҳид буд Мухаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. бузургтарин муаллим буд Мухаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. бузургтарин падар буд Мухаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. бузургтарин шавҳар буд Мухаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. бузургтарин меҳрубонӣ барои одамон буд Мухаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. бузургтарин банда ки ибодат мекард ба Аллоҳ азза ва ҷал буд Мухаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. бузургтарин паёнбар дар тамоми рӯи замин буд Мухаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. бузургтарин анбиё ки аз Аллоҳ ба ӯ ваҳй омадааст буд Мухаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. бузургтарин офариниш аз тамоми офаридашудаҳои Аллоҳ буд Мухаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. ва ӯ гуфт: ҳатто ман. танҳо ба он шарте ки ба ман Аллоҳ азза ва ҷал аз меҳрубонияш ато накунад. ҳатто ман. одамон бошанд худро махсус мешуморанд. паёнбари Аллоҳ оиди марде гуфт ки дар ибодати Аллоҳ буд тӯли 500 сол. 500 сол ибодат кард ба Аллоҳ. ва вақте ки рост шуд дар назди Аллоҳ, Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло баъди чанде амр кард ба фариштаҳо ки ӯро дохили биҳишт кунед тавассути меҳрубонии ман. он мард гуфт: воу. о Аллоҳ, ман ин пешниҳоди туро о Аллоҳ хело қадр мекунаму лек ман шунидам ки мехоҳӣ маро бо меҳрубоният дохил кунӣ. о Аллоҳ, лек ман намехоҳам бо меҳрубонии ту дохил шавам. ман бо корҳои худ дохил шудан мехоҳам. о Аллоҳ, ба ту ибодат кардам толи 500 сол. толи 500 сол о Аллоҳ ба ту ибодат кардам. ман намехоҳам бо меҳрубонии ту дохил шавам. ман инро ба даст овардам, меҳнат кардам. ҳар рӯз ба ту ибодат кардам о Аллоҳ. на барои он ки ин ҷо истода бо меҳрубонии ту дохил шавам. ман мехоҳам бо корҳои худ дохил шавам. Аллоҳ гуфт: мехоҳӣ бо корҳои худ дохил шавӣ? майлаш, мушкилие нест. ва Аллоҳ азза ва ҷал амр кард ба фариштаҳо. ӯ гуфт: тарозуро ба ин ҷо биёред.
او گفت 500 سال عبادت کرده این مرد را گذارید در یک طرف ترازو و گذارید، تنها گذارید، بار گذارید. مهربانی که من به او دادم، آن نعمتی که من به او دادم با یک طرزی که با چشمانش دیده تواند، تنها این، دیگر هیچ. تنها آن مهربانی که من به او عطا کردم با یک طرزی که با چشمانش دیده تواند، گذارید او را در طرف دیگری ترازو. تنها یک مهربانی که او با چشم میدید وزنین برآمد، 500 ساله عبادت کرده اش را و الله امر کرد به فرشته ها او را گیرید و در آتش دوزخ پرتایید. اکنون و تنها اکنون او گفت: او الله، التماس، او الله، التماس، من راضیم از مهربانی تو. من از مهربانی تو راضیم او الله. الله محتاج نیست به کسی برادرانم. مهربانی عیان است. امروز ما فراموش کردیم. امروز ما و شما فکر میکنیم که برای دیدن و من 2 چشم لازم است. خطا میکنی، چون که میلیون ها آدمان در دنیا چشم دارند لیکن آنها دیدن نمیتوانند. این الله اجازت میدهد که ببینی. فکر میکنی که برای شنیدن و من 2 گوش لازم است. خطا میکنی، چون که میلیون ها آدمان در دنیا گوش‌های به سر پیوست شده دارند لیکن آنها نمیشنوند. برادرم، این الله اجازت میدهد که بشنوی. فکر میکنی که برای رفتن و من 2 پای لازم است. خطا میکنی، چون که میلیون ها آدمان در دنیا پای دارند لیکن رفتن نمیتوانند. این الله و تنها الله اجازت رفتن میدهد. الله، نه اینکه تو. الله، نه اینکه تو. الله محتاج شما نیست برادرانم. الله محتاج من نیست. الله محتاج نیست به هیچ کس. و تو باید این رو درک کنی، چون که این است عقیده. این رو باید بدانی تا که در وقت نماز خواندن همیشه خاکسار باشی. در وقت عبادت خودپسندی نکنی. در وقت عبادت تکبری نکنی. این را باید بفهمی، چون که در همه حالت من کسی که نباشم تنها با مهربانی اوست. تنها با رحم او من کسی هستم، نه اینکه با کارهای کرده خود. و این را بدان کاملا با یقین و باوری که الله شاه شاهان محتاج نیست به هیچ کسی از ما. او محتاج نیست به هیچ کسی از ما برادرانم. والله به هیچ چیزی که در گرد خود میبینید، به هیچ چیز. امروزها در دل مسلمانان چنان ترس موجود است. هراس از کفار، هراس از غربیان، هراس از جنگ ها، هراس از قانون ها، هراس از این و هراس از آن. لیکن را بدان که الله عزوجل محتاج کسی نیست. والله برادرانم، والله من جواب میگویم در نزد الله شما باید اعتقاد پیدا کنید. شما باید باوری کامل داشته باشید. مطمئن باشید که هر یک موجوداتی که در روی زمین زندگی کرد، زندگی دارد و هر موجوداتی که در آینده زندگی خواهد کرد، والله هر یک آدم روی زمین، هر یک جن، هر یک حیوانی که زندگی دارد در روی زمین، هر یک پرنده که آزاد پرواز میکند در آسمان، هر یک ماهی که شنا میکند در اقیانوس های الله عزوجل، والله هر یک زمین، هر یک مملکت، والله با همه حکمت هایشان، با همه قوه حربیشان، با همه قدرتشان، با همه علم هایشان، با همه پول هایشان و با همه چیزهای داشته اشان، همش غیر هیچ چیزی داشته اشان، هر یک دولت، هر یک درخت، هر یک ذره خاک، هر یک کوه، هر یک دریا، هر یک اقیانوس، هر یک اقیانوس، والله هر یک ستاره، هر یک آفتاب، هر یک ماهتاب، هر یک سیاره الهیده، هر یک فرشته الهیده، میلیاردها و میلیاردها فرشتگان، همه‌شان حتی یک تا هم نمانده، میکائیل، جبرائیل، اسرافیل، همش آسمان یکم، آسمان دوم، آسمان سوم، آسمان چهارم، آسمان پنجم، آسمان ششم، آسمان هفتم، عرش بالایشان، 8 چیزی که میبرند تخت الله را، عرش الله همش میمیرد، میرد، هیچ چیز نمیگردد، هیچ چیز نمیایستد، هیچ چیز نمیروید، هیچ چیز نمیشکند، هیچ چیز نمیدهد، هیچ چیز نمیگیرد، هیچ چیز نمیبراید و هیچ چیز نمیغلطد، هیچ چیز ویران نمیشود و هیچ چیز برقرار نمیشود. به الله قبول کنید این را با یقین و باوری در دلتان.
نمیماند چیزی. همه چیز میمیرد. همه چیز. غیر الله. الله محتاج نیست به چیزی، به کسی. نه به پیامبران، نه به فرشته ها، نه به جن ها و نه به آدمان. ما محتاج اویم. او الحی القیوم، همیشه زنده است. شاید بگوید برادر من هم زنده ام، چه علاقه دارد؟ من هم زندگی دارم. پس بدان که زنده بودن تو از او وابسته است. او اولین است و سرشوی ندارد. او آخرین است و انجام ندارد. او الله است. او الله است. الملک. او پادشاه است. او پادشاه است. او یگانه کسی است که در روز آخرت وقتی همه چیز به آخر میرسد، وقتی که الله عزوجل همه را به آخر میرساند، هر یک موجودات زنده را، وقتی که الله عزوجل، وقتی که الله به همه عطا میکند مرگ را، به هر یک حیوان، به هر یک آدم، به هر یک جن، به هر یک فرشته، تا همان زمانی که هیچ یگان از موجودات زنده در هیچ کجا باقی نماند غیر الله. و الله میگوید أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ کنی آن شاهان، کنی آن شاهانی که به گفت خود آنها شاه بودند، کنی فرزندان آن شاهان. الله ندا میکند کنی آن ظالمان، کنی آن غارتگران، کنی آن جوانانی که خود را کسی می حسابیدند. کنی أين أبناؤهم؟ کنی فرزندان آنها. الله ندا میکند کنی آنها و بعد میپرسد لمن ملك اليوم؟ در امروز اکنون کی پادشاه است؟ کی؟ کسی جواب نمیگوید. الله خودش جواب میگوید. پادشاهی امروز از الله تنها و یکتاست. از آن اوست. برادرانم، یک چیز را میپرسم از شما. چی شما را اینقدر دور میسازد از الله؟ چی شما را مجبور میسازد که فراموش کنید الله را؟ من از شما میپرسم. مگر الله شما را ناامید کرد باره؟ مگر الله شما را ناامید کرد باره؟ در قرآن الله عزوجل میگوید، او میگوید ای آدمان، ببینید الله سبحانه و تعالی میگوید ای آدمان، بهر چی روی میگردانید از من؟ چی شما رو مجبور میکند که روی گردانید از الله؟ الله میگوید او بنده ام در قرآن. مگر نگذشت آن وقت که شما موجود نبودید؟ او میگوید لم يكن شيئا مذكورا. وقتی که شما گمنام بودید، نام شما ذکر نمیشد. بود زمانی که برادرانم شما حتی موجودیت نداشتید. الله میگوید من آفریدم شما را. من تنها من آفریدم شما را. از قطره ایمانی. امروزها آدمان میگردند خود را از دیگران بالا دانسته، به فکرشان آنها مخصوصا آنها چنین فکر دارند.
бародар, фаромӯш кардӣ аз куҷо баромадаӣ? аллоҳ офаридааст шуморо аз қатраи манӣ. ҳоло фирефтаи он машав, ки машааллоҳ пул дорӣ дар ҷейбат, ё ин ки масалан ту мошини хеле зебо дорӣ. аллоҳ мегӯяд ман шуморо офаридам аз қатраи манӣ. ибтидои ту буд нутфа. ибтидои ту буд нутфа. бале бародарам, ба он касоне ки дар дил худписандӣ ва такаббурӣ мекунанд, ба он касоне ки фикр доранд аллоҳ аз онҳо қарзор аст чизе, ба он касоне ки мегӯянд мо вақт надорем барои аллоҳ. Бародари ман, буд замоне ки ту буди ночиз, баъд аз ночиз табдил ёфтӣ ба қатраи манӣ. бубахшед барои забонам, лек ман бояд ҳақро бигӯям, вагарна маро гӯш кардан чӣ фоида? вақти беҳударо бигирам. шумо будед қатраи манӣ. ҳозир дар замин бошад, ман ҳозир ҳамаатонро даъват мекунам, ҳатто бо пул тоза намекардед. шумо ҳамон будед, хоҳед ё нахоҳед. шейхулислом ибн таймия гуфтааст, хело аҷибе, ҳайратовар, 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 чӣ хел метавонад касе ки сурохии таваллудкуниро гузаштааст 2 бор. шумо гузаштаед сурохии таваллудкуниро 1 бор не, 2 бор. ӯ гуфт, чӣ хел ин одам метавонад такаббурӣ дошта бошад дар дил? аллоҳ мегӯяд, ман шуморо офаридам аз қатраи манӣ. дар даруни 3 қабати торикӣ, дар даруни зан, дар батни модаратон ман офаридам шуморо, ба шумо шакл додам, шуморо мустаҳкам кардам. дар куҷо буд оилаатон он замон? дар куҷо буд пулҳоятон он замон? дар куҷо буд мошинатон он замон? дар куҷо буд дӯстдоштаатон он замон? дар куҷо буд фейсбукатон он замон? вақте ки ман офаридам шуморо, шумо будед бечиз. дар куҷо буданд ин чизҳое ки шуморо ин қадар дур месозанд аз ман? ин чизҳое ки ин қадар шуморо дур месозанд аз ман дар куҷо буданд он замон? тӯли 9 моҳ дар даруни батни модарат ман хӯронидам туро. бе ягон пул, бе ягон ширкат, бе ягон олимҳо, бе ягон корхона, бе ягон чиз ман туро таъмин кардам. тӯли 9 моҳ. тӯли 9 моҳ дар даруни батни модарат ки туро омӯзонд шиновариро дар об? Ки? Кадом омӯзишгоҳ? ки ба ту шиновариро омӯзонд тӯли 9 моҳ? аллоҳ. ва акнун баъди 9 моҳ барои ту аллоҳ барои ту номумкинро мумкин кард. аллоҳ барои ту номумкинро мумкин кард. барои ту то ин ки ту биёӣ ба ин дунё. шумо ба ман бигӯед, чӣ хел ин гуна чиз мебарояд аз ин гуна сурохӣ? лекин аллоҳ имконпазир кард омадани туро ба ин дунё. ту омади урён, пойлуч ва нобурида будӣ. ту даст доштӣ, лек дошта наметавонистӣ. ту пой доштӣ, лек рафта наметавонистӣ. ту даҳон доштӣ, лек хӯрда наметавонистӣ. ки туро нигоҳ кард он замон? ки туро устувор кард? дар пистони модарат то имрӯзҳо бо ҳама олимҳо, бо ҳама илмҳо, бо ҳама тайёриҳо, бо ҳама имкониятҳо, бо ҳама пулҳои доштаашон онҳо наёфтанд формулаи он беҳтарин шире ки аллоҳ ҷой кард дар пистони модарат. одамон то ҳол наметавонанд ёбанд. лек аллоҳ ӯро дар пистони модарат ҷой кард. баҳри кӣ? ки пардохт кард? ки хоҳиш кард? дар тобистон хунук мекард. дар зимистон ӯро гарм мекард. баҳри ту ки инро кард барояд? ки туро нигоҳ кард ҳар шаб? ки ҷой кард меҳру муҳаббатро дар дили он касе ки ба уҳда гирад ҳар як эҳтиёҷатро? бо пояд рафта наметавонистӣ? аллоҳ иҷозати рафтан дод. бо дастонат қапида наметавонистӣ? аллоҳ иҷозати қапидан дод. бо даҳонат хӯрда наметавонистӣ? аллоҳ иҷозат дод то ки дандонҳоят бароянд. аллоҳ ба ту гуфт. аллоҳ ба ту гуфт ҳар як тапиш задани дилат, барои ҳар як бори тапиш задан дили ту иҷозат мепурсад аз аллоҳ.
магар Аллоҳ ба ту иҷозат надод боре? Садҳо ҳазор тапиш задани дил, магар Аллоҳ иҷозат надод боре? барои ҳар як нафаси кашидаат шуши дарунат иҷозат мепурсад, магар Аллоҳ иҷозат надод боре? ҳатто вақте ки мекунӣ кори ҳаром, ҳатто вақте ки мекунӣ кори зино, ҳатто вақте ки ғазаби ӯро меорӣ, ҳатто вақте ки гуноҳ мекунӣ, ҳатто вақте ки зиёдаравӣ мекунӣ бар зарари саломатии худ, коре ки бар зарари худи туст, мекунӣ кореро ки аниқ Аллоҳ дӯст намедорад, коре ки онро гуфтааст ҳаром, ҳатто он вақте ки мекунӣ кори ҳаром, дили шумо то ҳол иҷозат мепурсад аз Аллоҳ ва Аллоҳ то ҳол иҷозат медиҳад. имрӯз бародар гап намезанад бо бародар бо сабаби як хатогӣ. мард ҷудо мешавад аз зан аз барои чизҳои хурд. лек Аллоҳ не нагуфт боре. ва акнун бародаронам, дар он замоне ки метавонед роҳ гардед, мустақилона гап занед, мустақилона метавонед қапед, барои худ хӯрок пухта метавонед, шумо вақт надоред барои Аллоҳ? шумо бандед? ин ба ман лозим нест? ҳамин аст миннатдорӣ ба Аллоҳ. ту ба ман додӣ табақчаи хӯрок. ман ба назад гурусна омадам. ман ба назад омадам ва гуруснаам. ва мегӯям, хоҳиш мекунам бародар, касе нест ки маро хӯронад. ва ту ба ман дар табақча хӯрок додӣ. ман хӯрокатро хӯрда миннатдорӣ мекунам туф карда дар табақча? валлоҳи бародаронам, мо мухтоҷем ба Аллоҳ, ӯ мухтоҷи мо нест. валлоҳи бародаронам, агар мо медонистем чӣ қадар Аллоҳ моро дӯст медорад, чӣ қадар қадр мекунад. агар медонистӣ чӣ қадар Аллоҳ дӯстат медорад. ва ҳоло тамом не, аз ростӣ ҳоло тамом не. боз Аллоҳ мегӯяд: о бандаам, агар гуноҳҳоят баробар шавад ба осмон, гуноҳҳоят баробар ба осмон, лек ту касеро шарик надонистӣ ба ман дар ибодат ва ту аз ман талаби бахшиш кардӣ, ман ба сӯят меоям бо ҳамон гуна меҳрубонӣ ва бахшише ки баробар ба гуноҳҳоят аст. ӯ мегӯяд: о бандаҳоям, ҳамонҳое ки зиёдаравӣ кардед бар зарари худ, ҳеҷ замоне, ҳеҷ гоҳ ноумед нашавед аз раҳмати худоятон. бандаи ман, агар ту маро рад кардӣ, аҳамият надодӣ, гуноҳ кардӣ, намоз нахондӣ, бадтарин инсон шудӣ, бадтарин, гунаҳкортарин одам шудӣ, бузургтарин ҷинояткор, 10 сол не, 20 сол не, 30 сол не, 40, 50 ё 60 сол не, агар шави бадтарини бадтаринҳо ва ифлостарини ифлостаринҳо ва як бор, ҳамагӣ як бор дар ҳаётат чизе дохил шуд ба дилат ва ту гуфтӣ ба Аллоҳ: ё Раб, Аллоҳ мегӯяд: наам я абдӣ, хоҳишат чист? ту мегӯӣ: о Аллоҳ, бубахш маро. Аллоҳ мегӯяд: ман бахшидам гуноҳҳоятро. бандаи ман, агар ту наздик шавӣ ба ман, ин Аллоҳ, ӯ ба касе мухтоҷ нест тамоман. ин Аллоҳе ки мухтоҷ нест ба касе. мегӯяд: о бандаҳоям, дар саҳеҳ ҳадиси қудсӣ, дар саҳеҳ ҳадис мегӯяд: о бандаҳоям, агар шумо наздик оед ба ман як ваҷаб, ман наздик меоям ба шумо як оринҷ. бандаи ман, агар ту ба сӯи ман биёӣ пиёда, ман ба сӯи ту меравам давида. о бандаи ман, агар маро дар ёд дорӣ,
ман ҳам туро дар ёд дорам. бандаи ман, агар фаромӯшам кунӣ, ман то ҳол туро дар ёд дорам. валлоҳи бародаронам, мо чунон мухтоҷем ба Аллоҳ. ва ман ҳозир оиди ин, оиди он, оиди умма намегӯям. Не, ман мегӯям ҳозир, ман ва шумо худи ҳозир. аллоҳ ба мо хело зиёд ато кардааст. хело зиёд. мо дар эвазаш чӣ додем ба ӯ? аллоҳ дар Қуръон ба мо савол медиҳад: фикр мекунед мо шуморо баҳри дилхушӣ офаридем? ҳаша лиллоҳ, албатта ки Аллоҳ аз ҳама намунаҳо беҳтар аст. бародаронам, ман як чизо мепурсам аз шумо. фикр мекунед Аллоҳ ҳама инро аз ғамгинӣ офарид? ба фикратон Аллоҳ кори дигаре надошту ва ӯ хост каме дилхушӣ кунад ва аз ин сабаб шуморо офарид? валлоҳи бародаронам, ман хело ҳайронам. аллоҳ офарид шуморо, бо эҳтиром кард, шуморо мусалмон офарид. мо бошем намедонем чаро ин ҷоем. мо фаромӯш кардем чаро ин ҷоем. аллоҳ офарид моро то ибодат кунем, бародарону хоҳаронам. чизи дигаре не. аллоҳ офарид то ки бипарасем ӯро, то бишносем ӯро, эҳтиром кунем, намоз бихонем, ба сӯяш равем, талабем аз ӯ, дигаронро даъват кунем ба ӯ, дуо кунем. аллоҳ офарид моро, бародаронам, барои супориш. аллоҳ дӯстат медорад, бародарам. валлоҳи Аллоҳ дӯстат медорад. ман ҷавоб мегӯям дар назди Аллоҳ, Аллоҳ дӯстат медорад. валлоҳи муҳим нест ки ту кии. муҳим нест ки чӣ қадар гуноҳ кардӣ дар ҳаётат. муҳим нест ки дар чӣ ҳолат қарор дорӣ ҳозир. ва муҳим нест ки чӣ мегӯянд дигарон ба ту оиди худи ту. ту махсуси барои Аллоҳ. Аллоҳ дӯстат медорад. ва ту мусалмонӣ. ва ту зебоӣ, ту боақлӣ, ту қобилӣ, ту шуҷоӣ, ту бахшандаӣ, ту дӯстдорӣ, ту ботарбияӣ, ту мусалмонӣ, ту интихобшудаӣ. ту бародарам, бале ту. ман не, ту. ман мегӯям инро ба ҳар касе ки дар ин ҷо шиштааст, ба ҳар касе ки инро мебинад, ба ҳар касе ки инро мешунавад. Ту, бале ту. ту ҳамон касе ки дуньёро иваз мекунӣ. ту ҳамон касе ки одамиятро наҷот медиҳӣ аз азоби оташ, ба сӯи хушбахтӣ ва якҷо будан бо Аллоҳ. ту ҳамон касе ки метавонӣ, ту ҳамон касе ки метавонӣ барои одамиятро аз торикие ки дар он қарор дорад, ба рӯшноии Аллоҳ азза ва ҷал, ба рӯшноии ислом. ту бояд ба худ бовар кунӣ. нагузор ки одамон туро паст зананд. нагузор ки одамон моилат кунанд ки ту беақлӣ. ту махсусӣ. ту ҳасти офаридаи Аллоҳ. имрӯз дуньё дар ҷустуҷӯи хушбахтӣ аст. имрӯз дуньё дар ҷустуҷӯи ивазшавии мард аст. одамон исбот кардан мехоҳанд ки ивазшавии зан хуб аст. ман дар ҳаётам аз ин дида сафсатаи зиёдро нашунидаам. имрӯз зан ӯ фикр мекунад ки чанд қадаре монанд шавад ба мард, ҳамон қадар озод ва боэҳтиром аст ӯ. Аллоҳ мегӯяд не. Аллоҳ мегӯяд чанд қадаре ки монанд шавӣ ба касе ки ман офаридам туро, дар ҳамон намуде ки ман офаридам, дар ҳамон шакле ки додам ба ту, ҳамон қадар зиёд арзанда ҳастӣ. Аллоҳ мегӯяд ман туро дӯст медорам дар ҳамон шакли будаат. Аллоҳ мегӯяд ман намехоҳам ки ту худро он касе ҳис кунӣ ки дар ҳақиқат он кас нестӣ. ту махсусӣ.
ту мусалмонӣ, ту яке аз пайравони Муҳаммадӣ саллаллоҳу алайҳи васаллам. бубин, атрофатро бубин, чӣ рух дода истодааст. дар ҳақиқат, бародаронам, бубинед атрофатонро, чӣ шуда истодааст бо мусалмонон, чӣ шуда истодааст бо ислом. дар ҳақиқат, бародаронам, бедор шавед. ва ман он касе нестам, ки ҷанбаҳои сиёсиро муҳокима кунам. не. лек валлоҳи ин бояд як аломат бошад, ин бояд як рӯҳбаладие бошад барои ҳар як мусалмон. валлоҳи ҳар як дин, ҳар як тартиб, ҳар як мазҳаб, ҳар як соҳаи ҳаёт, агар ҳар яке аз инҳоро ҳамла кунанд, чӣ гунае ки имрӯз ба ислом ҳамла доранд, валлоҳи ӯ нобуд шуда мерафт чанд аср пеш. лек ислом то ҳол дар ҳамин ҷост, мисли пешина устувор аст, мисли пешина инкишоф меёбад. шумо мусалмонед ва Аллоҳ интизор аст шуморо. малоикаҳо интизоранд шуморо. умма интизор аст ки ту бедор мешавӣ ва бармегардӣ ба Аллоҳ. бедор мешавӣ ва ба Аллоҳ зиёдтар намоз мехонӣ. вале агар намоз бихонӣ, пас такаббурию худписандиро гум кун аз дил. мо чӣ корҳоеро карда метавонем? агар танҳо ба худ бовар кунем, валлоҳи барои ту Аллоҳ кӯҳҳоро мегардонад. ҳамон Аллоҳ ки уқёнусро ду тақсим кард барои Мусо. ҳамон Аллоҳ ки моҳтобро ду тақсим кард барои Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам. ҳамон Аллоҳ ки нигоҳ дошт заминро аз заминҷунбӣ вақте ки Умар ибн Хаттоб дар болояш буд. ҳамон Аллоҳ ки мурдаро зинда кард барои Исо алайҳи салоту вассалом. ҳамон Аллоҳ ки маҷбур кард иваз шавад ҷараёни дарьё. ин ҳамон Аллоҳе аст ки аз ту интизор аст дуо. шумо бояд монанд шавед ба Исо, монанд шавед ба Мусо, монанд шавед ба Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам, монанд шавед ба Умар ибн Хаттоб, монанд шавед ба ин одамҳо. тасаввур кун, агар Аллоҳ он кареро ки кард барои онҳо, барои ту ҳам мекунад. барои ту ҳам мекунад, агар барои онҳо кард. бародаронам, боз вақт дорам? бародаронам, Аллоҳ моро бо мақсади офаридааст. валлоҳи Аллоҳ моро наофаридааст барои хӯрдан, бо занҳо хоб кардан, кор кардан, хона харидан, мошин рондан. мо ҳайвон нестем. мо супориш дорем дар ин ҳаёт. валлоҳи дорем. ва бародарон, хоҳаронам, ба шумо хабаре дорам. ин фурсат бароятон як бор аст. ин ҳаёт номумкин аст баргаштан. ҳамагӣ як бор зиндаи бародарам. бас аст беҳуда сарф кардан. бедор шав. ягон амале кун дар ҳаётат. чеҳраи навбатӣ нашав дар тудаи одамон. сифри холӣ набош. касе шав ки дар одамият ҳиссаи худро мегузорад. касе шав ки фарқиятро нишон медиҳад. медонед бародарон, ман гоҳ-гоҳ худро мепурсам ва шуморо мехоҳам бипурсам. магар намехоҳед бо паёмбари Аллоҳ будан дар рӯзи доварӣ? аз ростӣ оё намехоҳед будан бо саҳобагон? ба фикратон бо ҳамин гуна ҳаёт бо онҳо якҷо мешавед? магар одилона аст? ба фикратон ин одилона аст ки бо онҳо дар як зина бошед дар ҷаннат? бо онҳое ки бузургтарин фидокориҳоро карданд, бо ҳамин гуна ҳаёте ки зиндагӣ доред, магар ин одилона аст? валлоҳи ки не.
برادرانم، الله عزوجل ما را با مقصد انیق آفریده است تا که درک کنیم، او را دوست داریم، نماز بخونیم و او برگردیم. باور دارم شما حاضر فکر دارید الله اکبر این قدر سخنها را شنیدم. پس عمل کن. عمل کنید. بس از کناره‌گذاری، بس از بی اهمیتی. برگردید به الله، برگردید به مسجد، برگردید به قرآن، برگردید به نماز، برگردید. بس است. بس است. الله انتظار شماست. الله انتظار شماست به صبرانه. عمل کنید در حیاتتان برادران. میدونید والله برادرانی که به من نشان میدهند چی کارهایی رو نمیکنند در سوریه. الله اکبر. تصور کنید شما کسی اید که دنیا را عوض میکنید. گاه وقت فکر میکنی این $100 در قوطی بوده چی را عوض میکند؟ لیکن پولی که گذاشته در قوطی آنها در خرید چیزی صرف شدند. مثلا خرید خوراکواری یا اینکه کورپا، و در یک گوشه دنیا نیازمندان به آن را گرفتند و این کورپا آنها را پوشاند و آنها گرم شدند. تو حصه گذاشتی در آدمیت. تصور کنید که شما کسی اید که رفتید و آدمان را برگرداندید به الله. تصور کنید که شما کسی اید که محبت الله را به دل آدمان برگرداندید. والله برادران، دنیا گمراه است. والله آدمان امیدشان را کندند، مسلمانان حتی. و والله گاه وقت به آدمان گفتن آید الله ممکن است تمام حیاتشان را عوض کنی. اما کی باید این را کند؟ من؟ چند کس را سیر کرده میتوانم من؟ والله من تنها. هر یک شما امروزها شما چیزی را شنیدید؟ شما چیزی را حس کردید؟ روید به 1000 آدمانی که میشناسید، بگویید به آنها را برگردانید. والله برادران، بردباری این حیات به دست می آید تنها با دین الله. آدمان فکر دارند برادر حیات حاضر مشکل است، پر از عصیان. الله عزوجل میگوید در قرآن، الله میگوید امروز برای شما دین شما را کامل کردم. پیامبر الله میگوید در یک صحیح حدیث، من به شما میگذارم دو چیز را، تا آن دمی که آنها را به خود نگاه دارید شما هیچگاه گمراه نمیشوید. فرق ندارد در کدام عصر. من به شما میگذارم قرآن و از خود میگذارم سنت. تا آن دمی که شما در خود نگاه دارید این دو چیز را، نه این قرآن و سنت که شما میفهمید، نه این قرآن و سنت که یکی اش خوب و دیگری اش بد، نه. قرآن و سنت که پیامبر الله و صحابگانش آن را میفهمیدند و تجربه میکردند در حیات، آن قرآن و سنت. این قرآن و سنت شما عصیان میآورد به دنیا. نه من میگویم مورد قرآن پیامبر صلی الله علیه و سلم و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم که عوض کرد و تابع خود کرد آدمیت را. آن قرآن و سنت، به آن باید برگردید و میبینید عوض شوی حیاتتان را.